uhawe ikaze ku ijwi ry'ihumure TV. Umuvugo nasanze umwami ku iriba. Nturi umuntu gukorwa mu jisho, nturi umwana w'umuntu ukomwe mu nkokora, nturi inganzwa gukurwa umutima, ntukubita ubusa nka sakabaka. Nasanze umwami ku iriba. Wiboneye ikigiri nk'imbyeyi ari we mukwe, wambaye inyama n'amaraso abyumvisha ku mayombi, abari n'abategarugori bavuza impundu. None nanjye ndagira nti zamurwa mu ntera ushirwe hejuru. Nasanze umwami ku iriba. Uri inshoberamahanga ntutera hejuru, uri inshoberamahanga ntutera abakiranutse ubutaka, ntusanzwe ntutera isekuru, imbere y'imanza ntutera agati mu ryinyo. Nasanze umwami ku iriba. Ndindashikirwa turi kumwe, rubanda narwo ruti noneho si uburo bweze, rwacitse nambutse niruka kibuno mpamaguru, kugenda biguru ntege byo bihimba kure. Nasanze umwami ku iriba. Satani yarampabuye ndahabuka, za ngutera imbabazi, nkugeraho nsuhuza umutima. None ndagira nti aho ugejeje ukora mbaye ngushimiye. Turi ku iriba rya Yakobo twaje kugobera ijabiro, tuza dukomeje umutsi dufite ukwihangana, ngejo tuzikamira ishashe dakamwa. Yari umusizi Uwizeyimana Angelique.